لمدیاتا قیمقامی و شهرداری که تماشاوان نژال ناوندا کنگره و چانده جوینک ارگانیزه کرد هفته دو مختار بیشتر جوین بون وان قالا پرسکیکن تاق و گنده خواه کرد. Çalışmalarını gözden geçirip Gire tevkon bun. Li Pırskrek peşniya zûrexnên muxtaran guhdarî kirin. 2025 yılında Büyükşehir Belediye'mizle Li midyatê saziyên devletê ji bo çareseriya Pırskrêkan zend û bendên xwe badan. Gerçekleştirdiğimiz yol ve altyapı çalışmaları kapsamında Qeymeqamî û şaredariyê li navenda kongre û şandê civînek li darxist. Hefte û du muxtarên tax û gundan tev li civînî bûn. gerçekleştirdiği çalışmaları Gerek devamlı toplantı çebin hayama cevhebi jiboy milletê xwe am tiştê baş bikin. Bizim şehir içine ihtiyacımız var. Şu anda mahallelerimiz Wan problemên xwe yek bi yek gotin, rayedaran jî li wan guhdarî kir. Diyadeye mahalle xwe mahame iletmiş yuvakirin. Yani ma çıkıp jwara gotin inşallah en kısa zamanda ve müdahale وامجي مختار حموتف دهاتن هر کی ما درده خو گوت ان شاء الله درده محمود کوی پی کوری Şenköy Savur Her wiha emniyetê jî li ser şêlandin û rêzgên trafîkê muxtara agahdar kirin. 5 kilometre mahalle yoluyla birlikte toplam 789 kilometrelik yol Karbidestan di bernameyê de bi sînevizyonên xebatên binesaziyê jî nîşan dan. 140 bin metrekareli parke taşı döşemesi, ایشف شوا برات تماشاوان نژا قندیله